Mama začepi uši, jer Barbie nije mogla ni vidjeti, a kamoli slušati, na što tata izvede psa s pozornice i zatvori vrata. Tako opet ostatoše samo njih troje, a Marija Kristina, čim je prestala kihati i zaprijeti: Bolje da i ja odem. Vidim da ste se spremili za neku svađu, a ja vam samo smetam. Marija, zaustavi mama. Dođi. Sjedni, Kristina, pokaže tata na ono čuveno mjesto na trosjedu. Kasnije je često razmišljala zašto je bilo toliko važno da sjedi, kao da bi joj se od onoga što su joj imali reći odsjekle noge. Roditelji zaista znaju biti čudni. Svađe, lupanje vratima, vika i cika njima su se, izgleda, činile toliko normalnima da ih uopće nije bilo briga što je pritom s njihovom kćeri. Ali rečenica što su sada trebali pljuniti kao da je imala snagu dovoljnu za rušenje svijeta, pa je silno važno da se pri susretu s njom sjedi.